Isabato y'itariki 7 ukwezi n'ukwa gatatu umwaka wa 2026 bisa nkaho intare za Sarambwe zongeye gutanga isomo rizigwa ndetse isomo ritazibagirana rikozwe ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'ibice bitandukanye ma 23 yigaruriye guturuka za Kirorirwe, guturuka za Nturo, Petit Masisi, ahitwa za Minova, ikamanuka Sake, ikagera mu mujyi wa Goma, ikawufata ndetse igakomeza mu bice bitandukanye, ikaza kugera mu bice nka bya Bukavu ndetse ikaza kwigarurira n'umujyi wa Uvira. Ubu tuvugana intare za Sarambwe zamaze kwerekeza Kisangani. Ikibuga cy'indege cya Kisangani cyagoswe kugeza ubu. Ibitero bikomeye cyane by'igisirikare cya M23 bikomeje kugabwa ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Ubu tuvugana byongeye guteza inkeke igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwanire irakomeje mu bice bitandukanye, ariko ibitero biri kwerekeza Kisangani ku kibuga cy'indege. Igisirikare cya Kongo cyavuze neza ko ari bimwe mu bikibangamiye ndetse ko udutero shuma twa hato na hato turi mu nkengero z'uyu mujyi wa Kisangani dukomeje guhangayikisha igisirikare cya Kongo FARDC ndetse nabo bakomeza kugenda bafatikanya muri uru rugamba. Ni inkuru turi busesengure tukakubwira ibi bitero icyo bigamije ndetse n'uburyo biri gukorwamo muri tactique zikomeye cyane z'urugamba M23 iri gukoresha. Bisa nk'aho ibintu bikomeye cyane. Nanone ahangaha muri territoire ya Uvira ibintu byamaze kuba bibi cyane ndetse ibintu byagaragaje neza ko urugamba rugeze hahandi umwana yaranyina ntiyumve. Abakoloneli batatu b'igisoda cy'u Burundi bongeye kugandagurwa muri uyu mujyi wa Uvira mu nkengero. Amakuru aragaragaza neza ko ibitero bigira kuri bitatu bikomeye cyane by'igisirikare cya M23 kuri defense z'ingabo z'u Burundi arizo zararitse izi ngabo ndetse biza kurangira zigeze no kuri izi ngabo nkuru muri zo birangira nazo zigandaguwe. Ni ibintu turi bugaruke ndetse nka gusobanurira uko operation yagenze kugeza ubwo ingabo z'abarundi zishwe ndetse no kugera ku bakuru bari barinzwe cyane. Ni inkuru zikomeza kugaragaza neza kuko urugamba ruhagaze kugeza ubu. Igisirikare cya M23 ziri gutsinda urugamba, ariko igisirikare cy'Urundi gikomeje kugorwa n'imirwanire yo muri ibi bice. Nanone kandi inkuru iragaragaza neza ko M23 yongeye gukora igitero ku nshuro ya gatatu. Igitero rurangiza ahangaba mu mujyi wa Kisangani by'umwihariko mu nkengero z'ikibuga cy'indege. Amakuru arabigaragaza nyuma y'iminsi igera kuri 4-5 M23 yigambye ibitero yagabye ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Ubu ngubu yongeye kubisubiramo kuri iyi nshuro ndetse yongeye kubikora noneho bibabaza ku buryo bikomeye cyane. Ibintu byanatumye igisirikare cya leta ya Kongo gifata umwanzuro ukomeye cyane wo gukoresha drone zo mu bwoko bwa CH4 kugira ngo gitangire kurekura ibibombe mu bice bikikije umujyi wa Kisangani, by'umwihariko ibice bakekamo ko M23 yamaze kuhinjirira nubwo bituyemo abaturage. Ibi ntabwo babyiteho, bongeye kurekura ibibombe biremereye cyane muri quartier zituyemo n'abaturage. Ibi nabyo byongeye kuba nk'amabara akomeye cyane akozwe n'iki gisirikare cya leta ya Kongo nkuko byagiye bisobanurwa. M23 ikomeje kuzengereza iki gisirikare cya Kongo hano Kisangani udutero shuma twa hato na hato mu kuburizamo ibitero biri gutegura ibitero byerekeza mu madefense M23 ifite za Uvira. Niteye n'iki kibuga cy'indege cyanga cya Kisangani bisa nk'ari cyuma M23 iri gushaka gushyira mu kato kugira ngo kidakomeza gutanga umusada nkuko amakuru abigaragaza. Ibi bitero bigomeje kugenda bigaragara ku kibuga cy'indege cya Kisangani. M23 irabyemera byose ndetse ivuga neza ko iri kubikora kubw'impamvu zo kuburizamo izi ndege zihategurirwa ndetse zikomeje kugenda zikora byinshi cyane. Nanone ariko hakomeje kugaragara ikibazo gikomeye cyane cy'izi drone z'igisirikare cya Kongo zongeye kwica abaturage mu nkengero z'umujyi wa Kisangani, by'umwihariko aho bakeka ko M23 yamaze gucengera. Bari kurasa nta tegeti kugira ngo berekane neza ko bagerageza kuba bahangana n'ibi bitero, ariko bisa nk'aho abaturage aribo bari kubigenderamo nk'uko byamaze kugenda abigaragara. Amakuru atangazwa na Oscar Barinda, umuyobozi wungirije mu bya politiki muri M23, aravuga neza ko ibi bitero ariko ko bari kubikora kandi ko batenda kubihagarika kandi ko bakomeje kuzenguruka ikibuga cy'indege cya Kisangani. Kandi yemeye neza ko muri uyu mujyi bafitemo abasirikare ndetse benshi cyane bakomeza kugenda bakora ibikorwa bya gisirikare, ariko mu nyungu za M23 ndetse aho baba bambaye gisivile udashobora kubatandukanya n'abaturage. Ibi yabivuze, benshi bavuze neza ko iyo ari byo badakunda kubitangaza, ariko kuva yabivuze bishobora kuba ari ugushyira ku gitutu ndetse no gukomeza kwikangana hagati y'izi ngabo za leta ya Kongo mu gihe M23 bayibereye muri uyu nkengero y'umujyi wa Kisangani ndetse by'umwihariko ikibuga cy'indege cyo gikomeje kugenda cyinjirwa ku buryo bukomeye cyane. Amakuru aragaragaza neza ko
izi ngabo za M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo bakomeje kwitana ba mwana. Bamwe bati muri kurasa mu baturage baherereye mu nkengero z'uyu mujyi mubashinja ko harimo twebwe kandi ntabwo mushobora gukeka ibice duherereyemo. M23 nayo igashinjwa n'igisirikare cya leta ya Kongo gukomeza kurekura ibibombe ngo birimo n'ibiremereye kuri iki kibuga cy'indege cya Kisangani. Guterana amagambo, amatangazo yakomeje kugenda asohorwa ku mpande zombi, ibintu bisa naho byakomeje kugenda bigaragaza urundi rwego. Ariko kandi si muri ibyo bice gusa, ubu tuvugana muri teritwari ya Uvira mu bice bitandukanye mu nkengero z'umujyi, by'umwihariko ahitwa Kabunambo. M23 niyo yaje kugabwaho ibitero bikomeye cyane n'igisirikare cya leta ya Kongo muri ibi bice. Intare za Sarambwe zatunguwe n'igitero gikomeye cyane, ariko ni igitero cyanyuze ku butaka biza kurangiriza intare za Sarambwe zibashije guhangana nacyo ndetse zisubiza inyuma iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abafatikanya bari bakoze iki gitero gitunguranye ahangaha Kabunambo. Amakuru aragaragaza neza ko M23 yakomeje kugenda igaragaza imbaraga zidasanzwe hano muri Uvira, by'umwihariko mu nkengero z'umujyi, aho yongeye gusubiza inyuma izi ngabo za leta ya Kongo ndetse yongera kuzirukankana. Amakuru agaragaza neza ko iki gitero kiremereye cyane cy'ingabo za Kongo cyari kigamije kuba cyasubiza M23 inyuma mu bice bitandukanye, harimo mu bice nka Sange, Ruvunge ndetse na Kamanyora, maze ngo iki gisirikare cya leta y'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo babe bahisubiza ibi bice bitandukanye kugira ngo bakomeze kuba bumva batekanye muri uyu mujyi wa Uvira. Ariko iza Sarambwe zakomeje kubabera ibamba ndetse ntabwo zongeye gusubira inyuma na santimetero imwe. Ibintu byakomeje no gutuma ahitwa Sange M23 ihacucumira ingabo za leta ya Kongo nk'uko amakuru abigaragaza. Abasoda b'u Burundi bakomeje kugwa muri iyi mirwano. Ndagira ngo nkubwire neza ko uretse muri ibice bya Sange Mikenke hakomeje kumvikana ibibombe biremereye cyane, ndetse no mu nkengero zaho Minembwe M23 ikomeje gukorana n'amadubu kugira ngo bakomeje kugenda bahagarika izi ngabo z'igisirikare cya leta ya Kongo zikomeje kubazengereza nk'uko amakuru abigaragaza. Sange M23 yongeye gufatikanya n'igisirikare cya Twirwaneho kugira ngo bakomeze kugenda bahangana n'iki gisirikare cyari cyakomeje kubazengereza. Ubwo ndavuga ingabo z'Abarundi ndetse n'igisirikare cya Kongo. Amakuru avuga neza ko ubu tuvugana ahangaha mu kibaya cya Ruzizi na n'ubu hakiri kubera imirwano ikomeye cyane, aho abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye kugaragara Nyakabere ndetse no mu bice bikikije Sange. M23 yongeye kuhaturutsa ibibombe biremereye cyane byirukana izi ngabo zari zatangiye kubinjirira. Si ibyo bice gusa biri kuberamo imirwano, Kirurwe, Ruringi ndetse n'ibintu bikomeje kuhabera bisa naho biteye benshi cyane inkeke. Abaturage bo muri bice basa n'abatari kujya mu mirimo yabo bitewe n'uko hakomeje kugaragara urujya n'uruza rw'abasirikare ndetse no kurasana gukomeye cyane. Ikibaya cya Ruzizi niho hari guturuka ibi bitero bikomeye cyane, aho igisirikare cya M23 gikomeje kugenda cyakontorora ndetse n'imisozi ihakikije, maze ingabo za leta ya Kongo zikaba zikomeje kuhiruka kugira ngo zirebe ko zahigarurira, ariko bikaba bikomeje kugorana. Ubu ngubu ahitwa Muramba mu misozi miremire yo muri bice muri groupement ya Bijombo niho hakomeje kubera imirwano, ariko kandi naho bisa nkaho M23 ikomeje kuhatsindira uru rugamba. Ngira ngo hagaragaye amwe mu mashusho magufiya cyane izi ngabo za leta ya Kongo ziri kwirukanka ndetse amasigamana mu misozi ya Muramba ndetse n'Abitamba. Hagaragara igisirikare cya M23 ku buryo bikomeje kugora izi ngabo za leta ya Kongo kuba zagaruka muri ibi bice. Imirwano yo ikomeje kuba ku mpande zombi, aho umujyi wa Uvira utangiye guhumuramo intambara ndetse abaturage benshi batangiye kubona ibimenyetso by'uko hashobora kuzabera intambara irimo ibikoresho biremereye cyane. Bamwe batangiye gupanga guhunga, abandi batangiye kugenda birinda kujya mu mirimo ya hato na hato kugira ngo ibibombe bitazavuga bari kure yo mu rugo. Abandi batangiye kugaragaza ubwoba bw'uko iyi ntambara ishobora kuzifashishwamo ibizabarimburira ingo ndetse n'imiryango, kubera ko babona intwaro ziremereye cyane M23 yamaze gusetinga mu nkengero z'uyu mujyi, kandi bakakomeza kugenda babona intwaro ziremereye igisoda cy'u Burundi nacyo cyamaze kwinjiza muri uyu mujyi. Benshi bakavuga neza ko M23 iramutse idakoresheje za tekinike zayo zo kuza kubatunguriza intwaro bakazita, haramutse habayeho kurasana hakoreshejwe izi ntwaro, uyu mujyi wa Uvira ushobora kuba amatongo. Ibi ni bimwe mu biri gutera inkeke aba baturage bakomeje kugenda baryama ntibasinzire bikanga intambara, kuko M23 yatangaje neza ko uyu mujyi wa Uvira isaha ku isaha igomba kwinjira nta kabuza.
Inkuru igezweho, inkuru ishyushye cyane, kutumvikana gusubiranamo zabyaye amahari hagati y'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Inkuru igezweho, kurasana gukomeye cyane hagati y'izi ngabo zari zimaze igihe kinini cyane zikorana, bitumye hashobora kubaho gutandukana burundu, maze buri wese akabaga akifasha. FDNB, Force de Défense Nationale du Burundi, iki ni igisirikare cya Repubulika y'u Burundi. Ni ngo FDNB jya wumva Force de Défense Nationale du Burundi. Ubu ni igisirikare kimaze imyaka myinshi cyane kuko cyashinzwe mu mwaka w'1965 ku itariki 23 z'ukwa mbere. Ni nkubwira FARDC jya wumva Force Armée de la République Démocratique du Congo. Ubu ni igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC. Nimvuga FARDC jya wumva Force Armée de la République Démocratique du Congo. Aba n'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye gusubiranamo ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse na FARDC zabyaye amahari. Kurasana gukomeye cyane kwatumye benshi mu basoda b'igisoda cy'u Burundi baza no kwisubirira inyuma ndetse banga gusubira ku mirongo y'imbere ku rugamba, bikomeza gushyira M23 ndetse n'amadubu muri avantage zikomeye cyane zo gukomeza kwa advancinga ndetse bagakomeza gusonga mbere mu bice bitandukanye. Ubu tuvugana mu mujyi wa Uvira, ibirori byahabaye ni ibirori abaturage barebye bagaseka bagatembagara, nabo bakibaza impamvu izi ngabo zisubiranamo gutya arizo zahawe kubarinda mu gihe hari ingabo ziri mu nkengero z'umujyi zari zarabahaye amahoro maze zikaza kwamburwa uyu mujyi. Ni inkuru ngiye kukubwira uko byatangiye ndetse urasobanukirwa ku bijyanye n'intandaro y'amakimbirane akomeye cyane, dore ko atari ubwa mbere y'amakimbirane abaye, ariko hakaba harabaga ibisa naho byoroheje. Kugeza kuri ubu igisirikare cya Repubulika ya Kongo gishobora kuza kubaga kikifasha muri iyi mirwano. Amakuru aragaragaza neza ko nyuma yo kurasana gukomeye cyane kwabayeho hagati y'igisoda cy'u Burundi ndetse na M23 bikaza kurangira ingabo z'u Burundi zisubiye inyuma mu bice nka Mikenke ndetse no mu mashyamba aherereye mu bice bya Sange, maze igisirikare cya Kongo cyaza gusabwa ramforo kikaza kuvunira ibiti mu matwi ndetse kigasa naho gitereranya ingabo z'abarundi, byanabaviriyemo gucucumwa n'intare za Sarambwe. Byaje kugira ingaruka zikomeye cyane, igisirikare cy'u Burundi kiza kuba kirakara cyane, batangira gutongana bakuru muri bo, dore ko bivugwa neza ko abari bayoboye urugamba ku mpande zombi batumvikanye ndetse bisa nkaho n'abasirikare batoya batangiye gushyamirana hagati yabo, bitewe n'uko ingabo z'abarundi zari zatakaje abasirikare benshi cyane mu gihe ingabo za leta ya Kongo zitari zagiye ku mirongo y'imbere ku rugamba kandi nazo zipanzwe muri ibi bice. Habayeho gushyamirana ndetse bikubitiraho ko n'ingabo z'abarundi zakomeje kugenda zishinja ingabo za leta ya Kongo kuba zitabafasha ku rugamba, ubwo ziba zihugiye mu bijyanye no gusahura ndetse no gukora ibindi byaha bitandukanye by'urugomo kuri ubutaka, ndetse by'umwihariko na wazarendo nazo zongeye gushyirwa mu majwi n'ingabo z'abarundi. Bivugwa neza ko batakabaye bari ku mirongo y'imbere ku rugamba kuko nta kamaro kabo kagaragara. Ibi byabaje ingabo za leta ya Kongo bati badusuzugurira iwacu, aba bafatwa nk'abacancuro. Niko guconcomerana ndetse batangira kurasana amasasu yavuze cyane ndetse intambara ihita itangira kurota. Nuko M23 nayo ntabwo yari guhita ibataka gutyo, yabanje kubarika ngo bacagagurane maze ize kurwana n'abasigaye. Benshi bavuga neza ko umubare w'abasirikare baguye muri iyi mirwano yo gushyamirana hagati y'igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC bose bari muri uyu mujyi wa Uvira. Muri iyi misozi ikikije uyu mujyi niho bari bamaze kugera Mikenke ndetse no mu bice nka Sange. Ahangaha hose umubare nturamenyekana, gusa biravugwa neza ko ari benshi cyane kuko barwanaga barashisha amasasu kandi barebana. Ibintu byababaje benshi cyane mu basoda b'u Burundi bashobora no kuza gufata umwanzuro wo kwikura muri iyi mirwano bidasubirwaho, bitewe n'uko ibyo bakomeje kubonera muri iyi mirwano ari akamaramaza. Hakurya i Bujumbura biravugwa neza ko naho hakomeje kumvikana inama za hato na hato zishobora kuza gufata umwanzuro ukomeye cyane wo gucyuriza ingabo zabo. Nyamara ibi ngibi General Neva ntabwo abikozwa mu gihe Tshisekedi akomeje kumushukisha ibyo benshi bita ngo ni uduhenda abana, harimo zahabu ndetse n'ibindi, maze ingabo ze zikaba zikomeje gutikirira muri iyi mirwano. Ubu tuvugana ibisasu biremereye cyane ntabwo byongeye kumvikana. Izi ngabo bisa nkaho buri bose bahise bajya ku ruhande rwabo ndetse badashaka no kwa advancinga. Bamwe bakavuga neza ko aha M23 ariho igomba guprofitira igahita ibakubita ikabatungura cyane, ikabamurura, ikabirukansa, maze bakaza gushwiragira ibyabo bakazabimenya nyuma. Imirambo ni myinshi cyane ndetse y'ingabo z'abarundi n'ingabo za Kongo ku mpande zombi. Bigaragara neza ko hashobora kuba harimo n'uburakari bumaranywe iminsi. Gushyamirana si ubwa mbere byari bibaye kuko wazarendo zo zishyamirana n'izi ngabo z'u Burundi umunsi ku munsi, ariko ntabwo byigeze bigeraho kurasana kuri uru rwego, aho igisirikare cya
bya leta ya Kongo n'abarundi barasana kugeza ubwo hapfuye abasirikare ndetse harimo n'abakuru nk'uko amakuru abigaragaza. Ni inkuru isa naho yaciye benshi cyane intege kuba kurikiraniraga hafi ndetse n'abafashe igisirikare cya leta ya Kongo bagaragaje neza ko discipline nkeya y'iki gisirikare ari ikomeje gutuma kidakomeza kugera ku ntego ndetse no kuba cyabona intsinzi hariho hose mu gihe M23 iri gukora ibintu byayo ripoze ifatikanyije n'ingabo z'amadubu MLDP. Izi ngabo nyine z'amanyamurenge zatwirwanaho nazo zikomeje kugenda zikurira muri uru rugamba, dore ko byatangiye bisa nk'ari intambara zitashoboye ndetse zitazashobora kurwana, ariko uko zagiye zigarurira uduce tumwe na tumwe ndetse zigahabwa ramporo na M23 mu ntwaro zambuye ingabo za leta ya Kongo zikaza gufataho, zisa naho zagize equilibre ku buryo zishobora kurinda Minembwe ndetse n'ibindi bice, mu gihe ingabo za leta ya Kongo zikomeje kuba zishwiragira ndetse zihobagira mu bice bitandukanye. Abazungu bagombaga kuza gutanga umusada mu bijyanye n'ikirere bo nakubwiye inkuru zivuga neza ko bamaze kwivumbura nyuma y'uko wazarendo zirashe babiri muri bo bagahita abitaba Imana. Ni inkuru igezweho none ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu bice bya Uvira. Amakuru yongeye kuhaturuka na makuru ateye ubwoba gusubiranamo gukomeye cyane kw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abaje kugiha umusada. Inkuru ibabaje, ni inkuru yateye benshi cyane agahinda, yanatumye abacancuro bahita bafata umwanzuro w'uko bashobora kuza kwikura muri iyi mirwano bidasubirwaho. Ingabo zikorana n'igisirikare cya leta ya Kongo za wazarendo zakoze ibara rikomeye cyane, zica abacancuro bagera kuri babiri nyuma yo kutumvikana ndetse nyuma yo ko habayeho gushyamirana mu bice bya Uvira nk'uko amakuru abigaragaza. Mu bice byegereye Puezero, dore ko iyi Puezero ku munsi w'ejo wa 23 yari yambuye ibice binini cyane muri ibi bice, ndetse benshi bakavuga neza ko 23 yabonye ishobora kuza kuhatakariza bamwe mu basirikare benshi cyane, ikaza gukora withdraw maze izi ngabo za leta ya Kongo zikadivansinga zikaza gufata bimwe mu bice bya Puezero, dore ko atari byose, ariko kandi aha niho habereye kutumvikana hagati y'abacancuro ndetse na wazarendo, dore ko na communication iba ari nkeya mu bijyanye no gusemurirwa ururimi, ntibumvikanye biza kurangira wazarendo zigera kuri ebyiri zirashe iki gisirikare cy'abacancuro babiri bahita bapfa. N'amakuru y'ababaje abacancuro cyane ndetse bahise bafata umwanzuro wo gusana bikuye muri uru rugamba mu buryo buri indiregite, ndetse kuri ubu nta gikorwa na kimwe bashobora gufasha izi ngabo za leta ya Kongo, dore ko Tshisekedi nawe yabijemo hakurya Kinshasa. Bategetse neza ko izi wazarendo ndetse nabo bari kumwe bose bahita bahigwa, ariko se wabakurahe ko bamaze gucengera mu baturage? Inkuru biravugwa neza ko aba wazarendo bakoze ibi ngibi nyuma yo kudahuza ku bijyanye n'imyanzuro bari gufata muri operasiyo yari iri gutegurwa yo gutera ibice 23 kontorora. Aba wazarendo baza gufatwa nk'abantu ngo batari kumvwa ndetse ibitekerezo byabo bitajya bigenderwaho, ndetse baza kurakara cyane bahita barasa aba bacancuro bagira kuri babiri. Abacancuro bapfuye ni abacancuro babiri bo mu itsinda rya Blackwater ryaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero byahise bituma habaho ikintu kimeze nk'imyivumbagatanyo ikomeye cyane, ndetse habaho ikimeze nk'aho igisirikare cya Kongo cyongeye gucikamwo ibice, noneho si bibiri ni ibice bigera kuri bitatu. Igisirikare cya leta ibi cyabireberaga, ariko kubera ko wazarendo ndetse n'ingabo za leta ari pata na rugi, ntabwo yigeze hafatwa aba wazarendo diregite cyangwa ngo nabo bahite baraswa. Aba batandatu bakoze iki gikorwa, dore ko cyari igikundi kinini cyane uko basanzwe bakorana umunsi ku munsi. Ni inkuru yababaje benshi cyane mu baje gutanga umusada, harimo n'ingabo z'u Burundi zivuga neza ko izi wazarendo gukorana nazo ari ukwihambira, ari umwe mu misaraba ikomeye cyane bahuye nayo mu buzima bwabo. Ubu tuvugana ikirere kugikontorora bisa naho bigoye, kuko byakorwaga n'aba bazungu, drone kuzigurutsa ndetse n'ibindi bisa naho bidashoboka, bitewe n'uko byakorwaga n'aba bazungu bamaze gufata umwanzuro w'uko bagenzi babo nyuma y'uko bishwe ndetse nyuma y'uko n'abandi bagiye barasirwa kuri uru rugamba bakaba batangiye kuraswa n'abo baje gufasha, babaye bahagaritse ibikorwa ibyo ari byo byose, ndetse bahita bisubirira mu bice nka bya Kisangani, aho bivugwa neza ko bashobora no kuza gufata umwanzuro ukomeye cyane wo gusubira Kinshasa bakaba bava muri iyi mirwano burundu. Tshisekedi ahamagara abashinzwe imirongo y'imbere ku rugamba mu gisirikare cye yarakaye cyane, dore ko binavugwa neza ko bamwe mu basirikare bakuru mu gisirikare cya Kongo bashobora kuza
kubigiriramo ibibazo bikomeye cyane. Tshisekedi wishyura akayabo kugira ngo aba bacancuro baze, akababona ingabo za leta ye arizo zikomeje kubagora ndetse no kubananiza, ndetse bikaba bikomeje kugenda yiba umunsi ku munsi. Arababaye cyane ndetse aragaragaza neza ko iyi ntambara kwitsinda bigoye, mu gihe abagombaga kumufasha kwitsinda bari kwicwa nabo baje gufasha ibintu biteye agahinda cyane. Ubu tuvugana amakuru aremeza neza ko aba bacancuro babiri bamaze gupfa, ndetse wazarendo zabarashe zaje guhita zihungira, dore ko bitewe n'akavuyo k'ingabo ndetse n'abaturage ubu ubona banyuranyuranamo muri uyu mujyi wa Uvira udashobora gushakisha izi wazarendo, dore ko nta na aderese ziba zifite nk'uko bigenda bigaragara. Ni inkuru yaciye benshi cyane umugongo, by'umwihariko abari ku mirongo y'imbere ku rugamba ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo. Abarundi nabo bagize ubwoba, bavuga neza ko atari ubwa mbere basubiranyemo na wazarendo ndetse bakaza kurasana. Ibi rero byaje gushyiramo 23 muri avantage isa naho igaragaza neza ko ubu ngubu tuvugana ishobora kwadivansinga nayo mu bice bitandukanye, bitewe n'uko cya kirere cyabagoraga kugikoresha bitewe n'ibitero byanyuraga mu kirere birimo drone zo mu bwoko bwa CH4, za kamikazi, Sukhoi 25 ndetse n'andi marokete aremereye cyane. Kuri ubu babikoreshaga basara bamaze kwikura muri uru rugamba. Inkuru rero zirakomeza kugaragaza neza ko 23 ifite amahirwe ya 70% yo guhita advancing ikaba yakigarurira uyu mujyi wa Uvira, kuko ubu tuvugana ifite Mikenke, ifite Sange, ifite n'ibindi bice nka Makabora bikikije uyu mujyi, ndetse n'ahandi nyine nk'uko nkubwiye nka za Makabora. Iragaragariza benshi cyane icyizere ko ishobora kwa advancing maze ikaba yakigarurira uyu mujyi. Abacancuro nibo bayizengerezaga bitewe n'uko bakoreshaga izi ndege ndetse bakaza guca mu kirere. Benshi bakavuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo cyo ubu tuvugana kitagifite ubushobozi bwo guhagarikamo 23 bafatikanyije n'abarundi, kuko bisa nkaho byagiye bibagora mu bihe bitandukanye. Ku mirongo y'imbere ku rugamba hakomeje gupfa abasirikare baje gutanga umusada. Nk'ubu ndakubwira neza ko hakurya mu gihugu cya Angola hakomeje kumvikana ibiriyo bya hato na hato, aho abaturage batangiye kuvuga neza ko igisirikare cya Angola cyari gikwiye gukurwa muri iyi ntambara amaguru akiri mashya, ndetse amakuru akavuga neza ko igisirikare cya Angola cyakomeje kugorwa nyuma yuko cyari kikigera kuri iyi mirongo y'imbere ku rugamba kitaramara n'ibyumweru bibiri. Bakaba baratangiye kohereza indege zuzuye imirambo ndetse n'inkomere kuri ubutaka bwa Angola. Benshi mu baturage ndetse na bamwe mu nteko ishinga amategeko ya Angola batangiye kuvuga neza ko iyi ntambara nta mpamvu yayo, ndetse bagaragaza neza ko iki gihugu cyabo atari cyo kigiye kugarura amahoro kuri ubutaka bwa Kongo, mu gihe haje ibihugu bitandukanye, ingabo zitandukanye zagiye zigaragazwa zirukanwa ndetse zakubitiwe mu mujyi wa Goma n'ibindi bice. Ubu izi ngabo za Angola nazo zishobora kuza guhambira utwazo zigasubizwayo nyuma y'igitutu gikomeye cyane inteko ishinga amategeko ikomeje gushyira kuri perezida w'iki gihugu cya Angola, utari gushobora gusobanura ndetse ngo anatanga impamvu zitumye izi ngabo ze ziri kuri ubu butaka zikaba zikomeje kwatikirira. Ibi kandi ni nako biri kugenda ku butaka bw'u Burundi. Ngira ngo ho ku munsi w'ejo mwumvishe ko hanabaye ikimeze nka kudeta biza kurangira gipfubye, ariko ibi ngibi bigakomeza kugaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amaboko kisunze ashobora kuba ari mu marembera, ndetse ari amaboko ashobora gutuma iki gisirikare kitagira ku ntego izo arizo zose. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basa naho bacungira ku maboko aturutse hirya cyangwa se ku mbaraga ziturutse ikantaranye. Akawa mugani ngo akimwana kaza imvura ihise, abashancuro bamaze gutenguha Tshisekedi, ariko sibo bamutengushye, ni ingabo ze zakomeje kubananiza. Abandi bakavuga neza ko ingabo z'u Burundi izo zanambye kuri uru rugamba, akaba ari no mpamvu nazo zenda kuhashirira, kuko ni zimwe mu ngabo zakomeje kwihambira zigatakaza benshi, bakohereza abandi, bamwe bagafatwa bakohereza abandi, nuko guturuka mu bice bitandukanye bya Petit Masisi, Kirorirwe, bakamanuka bakagera mu bice bitandukanye bya Nturo, bakamanuka bakagera Minova, bakagera Sake, bakagera mu mujyi wa Goma. Hose igisirikare cy'abarundi cyari gihari, ariko kigenda cyitwa ndetse biza kurangira n'umujyi wa Goma kitawugumanye. Kuri ubu rero amakuru aravuga neza ko General Neva ashobora kuba ari we wahaye igisirikare cyabashije nibura gufasha igisirikare cya Kongo uyu Tshisekedi, nyamara akaba akomeje nawe gushyirwaho igitutu na bamwe mu barimo Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo, ko izi ngabo zakorwa kuri ubu butaka maze hakabaho kurinda imipaka gusa y'u Burundi. Nyamara ibi Tshisekedi iyo babimubwiye asa naho avuga neza ko General Neva bakorana mu buryo bw'ikivandimwe, nyamara benshi cyane
bikagaragaza neza ko ari deal ikomeye cyane y'amabuye y'agaciro abo bagabo basinyanye ku buryo udashobora kuyitambikamo, ndetse abenshi ntibatinya no kugaragaza neza ko ibi bihugu bizarangira bisubiranyemo, nabyo bikaba byakorana akantu. Ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye nicyo gikoreshwa nk'ikibuga cy'indege cya gisirikare cya Kongo. Nawe urumva ibi bintu uko bimeze ndetse urumva urwego byagezeho. Ikibuga cy'indege cya Bujumbura nicyo gihagurukiraho indege ziza guteramo 23 mu mujyi wa Uvira ndetse no mu nkengero zaho, nyuma y'uko ibibuga bitandukanye bya Kisangani ndetse n'ahandi 23 yabishegeshe. Kuri ubu indege iyo ariyo yose y'igisirikare cya Kongo bigoye kugira ngo ibe yahahagurukira nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Ni ibintu bikomeje kugenda bigaragaza neza ko iyi ntambara itazarangira mu buryo bwari bwo bwose, kireka habaye ikitwa balkanization, maze leta ya Kivu yigenga ikaza guhabwamo 23 nk'uko ikomeje kubigerageza. Benshi bagiye babicira inyeri kandi ari urukonda, nyamara ibyavuzwe bishobora kurangira bibaye impamo, iryavuzwe rishobora gutaha. Inama zigera kuri 2 z'igitaraganya mu ijoro, aho amakuru yamaze kumenyekana neza ko ari inama zo kugabanya mu gihugu cya Kongo inshuro 2 kugira ngo umutekano ukomeze kuboneka mu bice bitandukanye. Ni nyuma y'uko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze imyaka irenga 30 kirimo imyivumbagatanyo, imidugararo, imitwe y'iterabwoba ndetse n'indi mitwe yitwara gisirikare irimo FDLR yazengereje igihugu cy'u Rwanda ndetse igerageza kugaba ibitero byo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Amakuru aremeza neza ko iki gihugu kandi nyuma y'uko cyagiye kigaragaramo insecurity ndetse kikagaragaramo ibikorwa bisa naho biteye ubwoba ndetse n'agahinda, aho imitwe y'iterabwoba yagiye yibasira bimwe mu bice birimo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, abanyamurenge ndetse n'abandi bagiye bicwa muri ibi bihe bitandukanye mu myaka irenga 30 ishize. Ubu amakuru agezweho nuko hakomeje kuvugwa ikitwa balkanization, uburyo bwo gucamo igihugu kinini cyabuze umutekano kugira ngo umutekano ube waboneka ndetse abaturage bakomeze kugenda abagira ubusugire. Ibi ngibi bishoboka ko byakongera kuba kuri inshuro ku butaka bwa Kongo nyuma y'ibindi bihugu birimo Sudani y'Epfo ndetse n'iya ruguru ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye bitari n'ibyo muri Afurika. Balkanization iremeye igihe yemejwe n'ababishinzwe ndetse ikaza gukurikiza amabwiriza, kuko amakuru agaragaza neza ko Kongo yujuje impamvu zigera kuri 4 zituma ishobora gukorerwa balkanization, maze ikaza gucibwamo ibice 2. Amakuru aragaragaza neza ko igice cya mbere cyakitwa DRC nk'ibisanzwe cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igice cya kabiri ari na cyuma 23 kontrolora ndetse kikitwa Repubulika ya Kivu, ku buryo benshi batangiye no kubona neza ko ibi bishoboka neza, hari probability yabyo. Ubu tuvugana iki gihugu cya Kongo kiba kigiye gucibwamo ibice 2. Benshi baravuga neza ko ari byo biri buzane amahoro ndetse n'inzira y'ibiganiro yagoranye. Intambara yakomeje kuba mu bice bitandukanye, bikaba byose byaragiye bigira ingaruka ku baturage batuye muri ibi bice, by'umwihariko abatuye Masisi, abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, abatuye mu bice bya teritwari ya Uvira, mu bice bitandukanye, abatuye za Minembwe ndetse n'ibindi bice nk'Imurenge. Aha hose haba habonye amahoro ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Repubulika ya Kivu ndetse ni kimwe mu bihugu bishobora kuzaba bifite amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi by'agaciro bishobora gutunga iki gihugu, kuko iyi Repubulika ya Kivu mu gihe yabayemejwe, ubwo turavuga ibice 23 ifite, ni Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo n'ibindi bice bihakikije, nkuko yamaze no kuyigarurira. Iyi yaba ari Repubulika ihana imbibi n'ibindi bihugu bitandukanye. Benshi iyo bumvishe Repubulika ya Kivu batekereza ko ashobora kuba ari ubutaka butoya ndetse bushobora kuba bungana n'intara, ariko amakuru naguha nuko ubu butaka 23 yamaze kwigarurira n'ubutaka buruta kure ibihugu byinshi cyane byo muri Afurika, harimo n'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Kandi iyi ni Repubulika izabihana imbibi n'ibyo bihugu nk'ubw'u Rwanda, Burundi, Uganda ndetse na Tanzania nk'uko bigaragara ku ikarita. Amakuru aravuga neza ko ubu tuvugana ibi byamaze kunugwanugwa, ariko Tshisekedi asa naho atari kubyumva neza, bitewe nuko yavugaga neza ko azarwana ndetse agangana na 23 kugeza ku mwuka wa nyuma, nyamara ikaba yaramunaniye. Yakomeje kwifashisha ibihugu bitandukanye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abandi, nyamara baje gukora ikimeze nk'itohoza, iperereza, bakomeza gushyira mu nyurabwenge, basanga aba baturage koko ari ab'igihugu cya Kongo bakomeje guharanira uburenganzira bwabo mu bunini bwa Kongo ndetse n'ubutaka bunini ifite n'imitungo myinshi cyane iri mu butaka ndetse n'iri hejuru y'ubutaka. Hafashwe umwanzuro, inama y'igitaraganya ikomeye cyane yo gukora balkanization cyangwa se yo gucamo Kongo kabiri
kabiri, maze M23 ikaza guhabwa ubutaka bwayo, maze ikagira ibirango byigenga, idarapo, indirimbo y'igihugu n'ibindi byose, maze igakora repubulika. Ariko nyuma y'uko ibi bibaye hashobora kuzafatwa ibihano bikomeye cyane mu gihe M23 yabishatse kwagura ibindi bice, mu gihe haba hashyizweho izi mpamvu zo gutuma amahoro agaruka mu karere. Kandi hashobora gufatwa ibihano ibyo ari byo byose bikomakomeye ku gihugu cya Kongo mu gihe cyaba cyongeye kwendereza ndetse no gushotora iki gice cya repubulika yigenga, mu gihe hagabwemo kugira ngo abaturage bakomeze kugenda bagira ituze ndetse n'amahoro nk'uko amakuru agenda abigaragaza. Inkuru iravuga neza ko iyi repubulika yigenga izayoborwa na General Sultan Makenga afatanyije na Corneille Nangaa ndetse na Joseph Kabila bari hafi cyane, ndetse nk'umwayoboye iki gihugu cya Kongo cyose akazabafasha kuorganiza gushyira ibintu ku murongo ahangaha kuri ubu butaka bwa Kivu Republic nk'uko byamaze kugenda byemezwa. Amakuru kandi aravuga neza ko iyi Kivu Republic ishobora kuzagira iterambere ryihuse bitewe n'imitungo iherereye za Rubaya mu bice bitandukanye bicukurwamo amabuye y'agaciro menshi cyane, ndetse bikagaragaza neza ko iyi repubulika ishobora kuzaba ari imwe mu bihugu bibayeho neza mu gihe iyi mitwe y'iterabwoba M23 yaba yabashije kurinda kongera kwinjira mu bice bitandukanye iri gukontorora. Amakuru kandi aravuga neza ko Joseph Kabila ari umwe mu bakomeje kugenda babishyiramo imbaraga bitewe n'uko iki gihugu cya Kongo akizi ndetse azi n'imiyoborere yacyo, kandi bikavugwa neza ko M23 ibi yamaze kuba igenda yerekana intambwe ko iki gihugu gishobora kuza gukorwa cya Kivu Republic. Benshi cyane bagiye babicaho ndetse bakabivugaho gake gake, ariko byagiye bigaragaza n'ibimenyetso aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Uburusiya Sergei Lavrov yakomeje kwerekana neza ko M23 ifite igipolisi kiruta icya leta, ifite igisirikare gikomeye inshuro nk'eshatu kuruta icya leta, ifite buri kimwe ndetse n'impamvu nyinshi cyane zatuma iba leta yigenga. Benshi bati ibi noneho bigezweho biraza kugenda bite ko iki gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ibibazo bigiye gukemuka, abazungu bazasahura gute? Benshi bati abazungu ntabwo babura gusahura iki gihugu cya Kongo, ni kinini cyane gikubye inshuro nyinshi cyane ibindi bihugu zirenga 100, ndetse ibiri mu butaka ndetse n'ibindi bice bitandukanye biri mu iby'agaciro. Aha hose abazungu bazakomeza gukorana na Tshisekedi kuko naho ntafite ubushobozi bwo kuhayobora, mu gihe M23 yaba yamaze guhereza umutekano abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'abandi bavuga ururimi rw'Igiswahili, ariko mu bice bitandukanye byo muri Kivu zombi, Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, mu bice bitandukanye. Ahangaha kandi ndakubwira neza ko ariho haherereye bimwe mu bikorwa bigaragaza nk'iterambere, dore ko M23 yatangiye gukora imihanda ndetse n'ibindi. Ikibuga cy'indege cya Goma cyarafunguwe, ibice bitandukanye, ikibuga cy'indege cya Kavumu ndetse n'ibindi bice bitandukanye, hose haragaragaza neza ko ubuzima buzagenda neza. Benshi baribaza uko ibi byagenze. Inama ikomeye cyane yabaye yarigamije mu kureba igihe ibi byakorerwa n'uburyo byakorwamo ndetse na kondisiyo zizagenderwaho, ndetse benshi bakavuga neza ko inzira z'ibiganiro hamaze kubona inkuru zigaragaza neza ko ibi bisa naho bigoye, nyuma y'uko hagiye hagaragara byinshi cyane byitambika inzira z'ibiganiro. Amakuru akagaragaza neza ko ibi bihugu biri guhamagaza ibiganiro ndetse ngo n'abahuza. Impamvu Tshisekedi akomeje kubikwepa ari uko ashobora kuza kumenyesherezwamo uyu mugambi ndetse n'iyi nkuru izamubabaza, ariko akaba ntacyo afite cyo kuyikoraho. Benshi baravuga neza ko M23 yarize ukuri, ndetse akaba ariyo mpamvu yagiye ikomeza gushyira imbere inzira y'ibiganiro ndetse igakomeza kwimakaza amahoro, nubwo iticaye ngo ireke gutera ibitero bitandukanye kuri ubu butaka ikomeje kugenda ikontorora ndetse inabwagura. Amakuru aravuga neza ko ibi mu gihe byakemezwa M23 itarafata umujyi wa Uvira, izi ngabo za leta ya Kongo zahita zitegekwa kuhava kugira ngo M23 itaza gukoresha imbaraga abaturage bakongera kuhatikirira. Guhimbutsa neza ko ibi byose biri gukorwa ngo kugira ngo inyungu z'abaturage zongere zishyirwe imbere bwa rimwe basi kuri ubutaka bwa Kongo, bisa nk'aho ibintu bitigeze bikorwa igihe icyo ari cyo cyose. M23 mu gihe yabitaratakiye umujyi wa Uvira, ndetse dore ko yabwiye neza ko uyu mujyi yirinda kuwataka ikoresheje intwaro zikomeye cyane ku buryo abaturage baza kongera kumeneshwa bagahunga, kuko
ko uyu mugambi numara kunozwa iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi bazategekwa kuva muri uyu mujyi wa Uvira, cyangwa se babyanga hagahita hakoreshwa imbaraga zidasanzwe. Ibi rero biraza gushyira M23 muri avantage yo kuba igiye kugira leta yigenga. Benshi bati ukuri kuratsinda. M23 yarwaniriye ukuri mu gihe kinini cyane, ndetse aho yagiye ifata ibice bitandukanye ikaza gusubizwa inyuma n'amahanga. Kugeza ubu amahanga yamaze kubona neza ko izi nyeshyamba za M23 ziri kurwanira ukuri, ndetse zimaze kugenda zigera ku mpamvu zirenga 10 zerekana neza ko iki gihugu kizabaho kandi kigakomeza kugenda kigenga, bitandukanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izakomeza kuyoborwa na Tshisekedi. Niba nawe azakomeza gutorwa n'aba baturage simbizi, ariko bikagaragaza neza ko hashobora kuba hagiye kuba change zikomeye cyane, impinduka zikomeye kuri ubutaka bwa Kongo. Benshi bati intare za Sarambwe icyo zarwaniye kiraza kugerwaho. Benshi bakagaragaza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo cyagaragaje intege nkeya ndetse no kutakontorora ibice bitandukanye by'ubutaka bwabo, mu gihe M23 yagiye ijera ndetse igakontorora ikanakurikiza amategeko y'intambara, bikarangira batse ubu butaka nk'uko byagiye bigaragara mu bihe bitandukanye, maze Kivu yose ikaba yaramaze kwigarurirwa mu buryo bugaragarira buri wese. Ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru iteye agahinda, inkuru yaciye benshi cyane umutima, inkuru yatumye igisirikare cya leta ya Kongo gicika intege, inkuru yahaye M23 imbaraga no kumva ko ifite ubushobozi budasanzwe, inkuru idasanzwe muri ibi bitero bikomeye cyane. Ambushi karahabutaka, ambushi y'uruziga nk'uko benshi bayise, niyo yahitanye ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Kugeza ubu imibare igaragara y'abamaze kugwa kuri uru rugamba ni myinshi cyane nk'uko amakuru abivuga. Ni operasiyo karahabutaka M23 yakoze nyuma yo kumenya amakuru neza ko izi ngabo ziza kuyigabaho ibitero, nk'uko amakuru yari yamaze kugera ku bayobora M23 binyuze mu butasi bukomeye cyane buri gukorera mu mujyi wa Uvira. Biza kurangira iki gisoda cy'u Burundi kije kiyoboye ingabo za Kongo nk'uko amakuru abigaragaza, ariko ibyabaye bisa naho ari imperuka. Ni inkuru y'agahinda, ni inkuru iteye ubwoba, kuko benshi cyane bavuga neza ko Rubogobogo ahangaha ndetse na za Baraka ariho izi ngabo z'abarundi zaguye. Rubogobogo na Baraka ubusanzwe nta mirwano ikomeye cyane yahaberaga mu by'ukuri, ariko kandi bivugwa neza ko ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo nyuma yo kubona ko M23 isa n'iyazengurutse Uvira, bari kugenda bashaka uduce bameneramo kugira ngo base n'abazenguruka uyu mutwe wa M23 bawimure mu birindiro bikomeye cyane wamaze gushinga mu gihe witegura kuba wakisubiza uyu mujyi wa Uvira. Ibi nibyo byatumye izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi bajya kuzenguruka za Rubogobogo ndetse na Baraka. Aha rero niho baje guhurira n'uruva gusenya wa mugani kugenda mu ishyamba utazi ukaca inkono utazi. Ibi nibyo byabaye kuri izi ngabo nyuma yo gutegwa ambushi karabutaka zikaza gushyirwa mu ruziga nk'uko benshi bagiye babigaragaza. Ziracucumwa karahava. M23 yongera gutanga isomo nk'uko benshi cyane bakomeje kugenda babigaragaza. Amarira n'imiborogo ni menshi kuri izi ngabo za leta ya Kongo. Uribaza uti byagenze bite? Nyuma yuko abakomando bagera kuri 7 b'igisirikare cya leta ya Kongo bikanjemo abo mu Bahibu, iri tsinda rikomeye cyane, bagiye imbere nk'uko bisanzwe mu gutegura urugamba ndetse no gushaka inzira kugira ngo barebe ko nta nkomyi, aho bagombaga kugenda batarasa ndetse bakaza kurwanisha intwaro zisanzwe zikoreshwa n'abakomando. Aha rero niho M23 yaje kugendera aba bakomando, irabareka batambuka umurongo utukura, barakomeza bageze imbere baza gutanga oda ko inzira ari nyabagendwa ndetse ko nta wabitambika. Ubu niho hahise haturuka ingabo z'iki gihugu cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi batangira kwataka kugira ngo bajye muri defense, kuko bari bamaze guhabwa sinyare neza ko ibirindiro bari gucamo ari amahoro, kuko abaje gushaka inzira bari bamaze kugera imbere mu birometero byinshi. Aha rero niho haje kurangira aba bakomando barwanye ku buryo bukomeye cyane na M23 nyuma yuko bari bagiye kugera muri
Civil Defense ndetse biza kurangira batatu muri bo bafashwe ari bazima nyuma y'uko hari habaye imirwano ikomeye cyane ikoresheje intwaro za gikomando dushoka ndetse n'ibyuma. Abangaba rero bafashwe nibo babashije kuba baruha ku buryo bukomeye cyane abarimo baraza kuko bategetswe gukomeza kubaha bababwira neza ko bigira imbere maze bagatangira kurasa igihe baza kubabwirira. Ibi rero nibyo byaje gukora kuri izi ngabo zahawe amabwiriza n'abamaze gufatwa nyuma y'uko bari bamaze kubitegekwa. Ibi biza kubagiraho ingaruka zikomeye cyane kuko baje mu madefense ya 23 uko bari kugenda kuri uyu murongo kumbi za Sarambwe zamaze kubazenguruka ndetse ziza kugenda zibagota. Bakimara kubagota hatangiye kuvuga amasasu menshi cyane ndetse n'umubare w'abantu bamaze kumenyekana n'uburyo bari buze gukoresha. Ibi nibyo byatumye ingabo nyinshi cyane z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarundi n'abawazarendo birukanka amasigamana uko birukanka bakagwa muri izi ngabo za 23 zigatangira kubamishamo amasasu baratatana karahava. Nibyo byabaye Rubogobogo ndetse na Baraka aho benshi bavuze neza ko hongeye kubera imirwano iteye ubwoba ku rwego rwaho ahari hamaze iminsi hasa naho hatuje mu gihe imirwano yari yarimukiye mu bice nka bya Fizi ndetse n'ibindi bice bitandukanye bya Puezero ahari hasanzwe habera imirwano yo kubohoza ibi bice. Kuri ubu ahangaha naho imirwano yahabereye isa naho itazibagirana, ni urupfu rubi cyane izi ngabo za leta ya Kongo zapfuye nyuma yo kuza kugwa muri ambushi yateguwe ku buryo bukomeye cyane ndetse yateguranywe ubwenge budasanzwe. Ubu amakuru aravuga neza ko umubare w'abasirikare bahaguye utaramenyekana kuko hari n'abagiye birukanka amasigamana bakajya mu baturage bigoye kubarura abitabye Imana muri iyi mirwano yahuje igisirikare cya 23 n'izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi baje kwisanga mu ntambwe 18. Si ibi bice gusa byakomeje kuberamo imirwano kuko no muri Kivu y'Amajyaruguru hakomeje kugaragara ibiturika biremereye cyane mu bice bitandukanye. 23 yakomeje kwa divansinga ariko bisa nkaho yagihura n'inkomyi z'ingabo za leta ya Kongo ndetse na FDLR zikomeje kuyitambika mu bice bigiye bitandukanye. Imirwano muri Kivu y'Amajyaruguru ubwo ndavuga za Masisi n'inkengero zaho ndetse n'ibice bitandukanye. Rubayaho ubu tuvugana agahenge kongeye kuboneka nyuma ya drone zari zimaze iminsi zarahashegeshe ku buryo bugaragara, ariko kandi 23 uretse Nyabyondo Ntare za Sarambwe zongeye kwigarurira ibindi bice bitandukanye by'ingenzi muri iki gice. Bisa nkaho izi ngabo za leta ya Kongo ndetse nabo bafatikanyije muri uru rugamba bakomeje kugenda batsindwa ndetse bakirukanwa mu bice bari basanzwe bakontorora. Ubu tuvugana Intare za Sarambwe zaba zamaze kongera gufata bamwe mu basirikare bakuru muri FDLR nk'uko bimaze iminsi binugwanugwa. Kuri ubu uyu munsi amakuru aravuga neza ko hafashwe abakoroneri bagera kuri 2 ndetse ababarindaga bari bishwe nyuma y'imirwano yabereye ahitwa kuri radio na agace kazwi cyane ndetse n'imisozi yakikije. Aho hose Intare za Sarambwe zikaba zamaze kuyigarurira. FDLR zamaze gushwiragira ndetse zisa n'izamaze kujya mu misozi nk'uko amakuru bigaragaza. Inkuru zirasobanura byinshi cyane ku bijyanye na operation nima 23 yongeye gukora muri ibi bice isa naho yari igamije gutsimba ndetse no gutsinsura izi ngabo za FDLR mu bice bitandukanye. Intego yagezweho ndetse na bamwe bakuru muri bo ndetse bimwe nka wa mugani ngo ushaka gufata inzuki ahera ku mwami. Ubu tuvugana FDLR yamaze gushwiragira dore ko muri ibi bice yari hafite ibirindiro bikomeye cyane aho bifatikanya n'izi ngabo za leta ya Kongo zikomeje gukorana n'uyu mutwe w'iterabwoba ku buryo umunsi ku munsi haba hagaragara ibikorwa bahuriyemo. Amakuru kandi aravuga neza ko ibi bice nyuma y'uko ingabo z'abarundi zitakigaragaramo zamaze kwigira muri Kivu y'Amajyepfo za Uvira kugira ngo zikomeze kurinda ko 23 yazafatiwe umujyi ngo ibe yakambuka ijya ku butaka bwabo. Ingabo za leta ya Kongo ndetse nabo bari gufatikanya biganjemo Wazalendo na FDLR bakomeje kugorwa n'uru rugamba. Ubu tuvugana izi ngabo nta defense nimwe zifite ndetse zamaze gutandukana ndetse nyuma y'uko imirwano ibaye kwiregurupa bisa naho byagoye. Itumanaho ryarabagoye ndetse n'ababayobora babashinja kuba barabatereranye nk'uko bigenda bivugwa. Ubu tuvugana Intare za Sarambwe ziracyayoboye ibice bitandukanye ndetse bisa nkaho byamaze no kuba ibyabo mu gihe benshi cyane bari bazi ko nyuma y'urupfu rwa Iringoma hashobora kuzagaragara igisa no gucika intege ndetse nuko ibi bice nka bya Rubaya ndetse n'ibindi bice by'ingenzi muri Masisi bishobora kuzabatombe bifashwe n'ingabo za leta ya Kongo, ariko byabaye ibyo abantu batatekerezaga ndetse habaye ikinyuranyo kuko ibyo abantu bavugaga habaye ahubwo nk'ahabaye igisa naho hakozwe revolution n'imbaraga zidasanzwe za 23 ikitangira kwa advancinga no mu bice itari irimo na mbere.